يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. رواه البخاري. ولحديث يأتي لنا الإمام البخاري إن هو إيمان صلى الله عليه وسلم رفزتي كموسو يمهركم من ناشر وممرر وجهنم نينا دم umuriro uzamurya wese umurangize uretse aho yajyaga yubama ari gusari, uretse agahanga yajyaga yubamisha mu sala ari gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yashyiraga hasi ari gusenga Allah, umuriro ntuteze kuzaharya, kubera yuko Allah yabigize ikizira ku muriro ko watwikuriya mubiri wubamiraga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, abamenyi b'idini bavuga yuko igihe umuntu bazaba bamushyize mu muriro, umubiri wose kullama nadijat juluduhum, nkuko aya yo muri suratu an-nisa ibisobanura, umubiri wose uzajya ukongoke ushire, Allah subhanahu wa ta'ala yambika uyu muntu ndi mubiri. Bashingiye kuri iyi hadith abamenyi bavuga ko ahantu hubamaga mu sala umuntu ari gusari ho ntabwo umuriro uzigera uhagera. Walidhalika umunyabwenge nta na rimwe aretse kureka isala. Iblis yanze kubamira Allah subhanahu wa ta'ala inshuro imwe gusa, biba impamvu yuko bikivume kuzageza ku munsi wa nyuma. Wowe ni kangahe wanga kubamira Allah subhanahu wa ta'ala? Walidhalika umusahaba yabajije intumwa y'Imana: ya Rasulullah, ni iki nakora kugira ngo nzabe ndi kumwe nawe cyane mu ijuru hafi? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iramubwira iti: alayka bikathrati sujud, jya wubamira Allah subhanahu wa ta'ala kenshi. Kubamira Allah kenshi mtume yamubwiye ntabwo ari ukuba mutari mu swala, jya usari cyane, jya usari swala z'itegeko urenzeho iza sunna. Buri uko wubamira Allah niko Mwenyezi Mungu akuzamura mu ntera, kandi umubiri wubamiye Allah, agahanga kubamiye Allah, umuriro wa jahannama ntuteze kukotsa ngo ugatwike nkuko biri muri hadith. Wallahu a'lam.